ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19-25-31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze ko ingabo z'igihugu cye zigenda zigira imbere zemye muri Ukraine nyuma y'imyaka 2 ashoje intambara kuri icyo gihugu. Abashinzwe ubuzima muri Gaza baravuga ko abantu barenga 100 bishwe, abandi benshi barakomereka igihe bari bategereje imfashanyo y'ibiribwa mu nkengero z'umujyi wa Gaza. Turajya ni Bujumbura mu Burundi, hateraniye amashyirahamwe hatandukanye aturuka mu bihugu 29 byo ku mugabane wa Afrika ahuriye ku mugambi wo gufungurira abanyeshuri mu mashuri y'intango uzwi nka cantine scolaire. Tubafitiye n'ikinamico runana. Muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa kane, turi ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa kabiri. Hano makuru reka tuyahere mu Burusiya, aho perezida w'icyo gihugu Vladimir Putin yavuze ko ingabo z'igihugu cye zigenda zigira imbere zemye muri Ukraine nyuma y'imyaka 2 hashoje intambara kuri icyo gihugu. Mu ijambo rye ngaruka mwaka yijeje ku banyagihugu i Moscow, Bwana Putin yasobanuye iyo ntambara nk'uburyo bw'Uburusiya bwo kurengera ubusugire n'umutekano wabwo. Bwana Putin kandi yihanangirije ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kwirinda kohereza ingabo muri Ukraine. Ibihugu byinshi byo mu muryango wo gutabana wa OTAN ntibishyigikiye icyo gitekerezo. Iri jambo Perezida Putin arivuze mu gihe hasigaye ibyumweru 2 ngo mu Burusiya habe amatora y'umukuru w'igihugu yizeye gutsinda. Abakomeye mu banegura leta ye hafi ya bose barapfuye cyangwa se barafunze cyangwa abari mu buhungiro. Guverinoma y'Ubuhindi iravuga ko iri mu gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage bayo Uburusiya babane mu gisirikare cyabwo kiri mu ntambara muri Ukraine. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuhindi yavuze ko Abahindi bagera kuri 20 bivuga ko bagumanye patanarugi n'ingabo z'Uburusiya. Yasabye kandi abaturage b'Ubuhindi kutajya mu karere k'intambara. Iyi minisiteri mu cyumweru gishize yatangaje ko hari umubare w'abaturage b'Ubuhindi utaramenyekana wiyandikishije mu mirimo yo gushyigikira igisirikare cy'Uburusiya, kandi ko ngo benshi barasezerewe nyuma yo kugeza ikibazo cyabo kuri leta y'Uburusiya. Hagati aho umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine yavuze ko ingabo ze zikomeje guhura n'ibibazo bitoroshye mu gihe hari ibitero byinshi by'Uburusiya ku rugamba. Alexandra Siriski yavuze ko bikaze cyane mu gace kakikije Avugwa, umujyi wo mu burasirazuba Uburusiya buherutse gufata, no mu karere ka Zaporizhia kari mu majyepfo. Ni inkuru ya Dani Abehad mugezweho na Nina Iradukunda. Haheze igihe kiri munsi y'ukwezi General Siski asubiye mu kazi General Zaruzny aherutse kwirukanwamo. Ntabwo byatanguye neza. Ubwa mbere gutahukana ingabo mu kajagari i Avdiivka. Ubu naho ingorane zo kugumana uburengero bw'igisagara na tumwe mu duce twa Zaporizhia akaba ari tumwe muri duke ingabo za Ukraine zafashe ziyusha kuya mu kugerageza gusubiza inyuma ibitero mu mwaka uheze. General Ziski yavuze ko bamwe mu bayoboye ingabo bagize icyo yise guharura nabi, bisigura ko habaye kongereza ingabo zija gutabara. Ibintu bimwe ariko birarengeye Ukraine, ahanini ni nk'inzitizi zo kuronka ibigwanisho bivuye ku njyane za politike i Washington. Hagati aho ingabo zakabuhariwe za Ukraine zavuze ko igiharuro kitazwi c'abasirikare bazo baguye mu gitero kimwe. Imbuga ngurukana bumenyi zicako inkuru za gisirikare z'Uburusiya zivuga ko abanya-Ukraine bagerageje kujabuka ku butaka bwumutse buri mu kiyaga cirabura canke mu nyanja y'umukara mu Kinyarwanda. Ukraine iratangaza ko imaze kuronka intsinzi mu ntambara zo mu kirere, yemeza ko yakoroye izindi ndege 2 z'intambara z'Abarusiya. Moscow ntacira bivugako.
Tukomereze ku mugabane wa Afrika. Abategetsi bo muri Chad baravuga ko umunyapolitiki utavuga n'ubutegetsi Yaya Dilo yishwe mu gihe abagaho kurasana nabo mu nzego zishinzwe umutekano. Urupfu rwe rwemejwe n'umushinjacyaha w'iki gihugu Umar Mahamat Kederay. Ababibonye biba bavuze ko bumvise urusaku rw'amasasu aremereye bayumvise kwa gatatu mu mukuru Njamena hafi y'ikicaro gikuru cy'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Bwana Dilo. Nyuma yaho abantu benshi baguye mu bikorwa byo gukozanyaho hanze y'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano. Uru rugomo ruravugwa mu gihe hari icyuka kibi imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa gatanu. Abaturage baravuga ko ituze ryagarutse ku murwa mukuru Njamena, nubwo bwose imirongo ya internet yari yafunzwe kugeza ubu itarafungurwa. Abashinzwe ubuzima muri Gaza baravuga ko abantu barenga 100 bishwe, abandi benshi barakomereka igihe bari bategereje imfashanyo y'ibiribwa mu nkengero z'umujyi wa Gaza. Amakuru haturuka mu gisirikare cya Isiraheli aravuga ko ingabo za Isiraheli zarashe mu gihe bamwe mu bari bateranye bazaga bazigana basa n'abazibangamiye. Ibiro by'umukuru w'Abanyepalestina Mahmoud Abbas byasobanuye ko ibyabaye hari ubwicanyi bubi. Ni inkuru ya Sebastian Asha mugezweho na Jean-Claude Mwambutsa. N'ingaruka z'ibyabaye, abantu bamwe bapfuye abandi barakomereka, bamwe bakaba baguye mu makamyo yari yazanye inkunga. Abanyapalestine babonye ibyabaye bavuga ko abasirikare ba Isiraheli barekuriye amasasu ku bihumbi by'abaturage bari birundanyije bategereje guhabwa inkunga bakeneye cyane. Umwe mu babibonye avuga ko amakamyo atwaye imfashanyo yegereye cyane ibifaru bya Isiraheli byaraho. Avuga ko ubwo imbaga yaniganaga igana aho amakamyo yari, igisirikare cya Isiraheli cyarekuriye umuriro w'amasasu ku baturage bagendaga begera aya makamyo. Isiraheli yemeye ko abasirikare bayo barekuriye umuriro w'amasasu kuri bamwe mu bari mu kivunge, ariko yongeraho ko hari ababarirwa mu mirongo bapfuye cyangwa bakomerekejwe n'umuvundo, abavunaguritse ndetse n'abahonyowe n'amakamyo. Minisitiri w'intebe wa Haiti Ariel Henry yageze muri Kenya kugira ngo haganire n'abategetsi b'icyo gihugu ku bijyanye no kohereza mu gihugu cye abapolisi b'Abanyakenya mu rwego rwo guhangana n'ubugizi bwa nabi muri Haiti. Mu kwezi kwa mbere urukiko rukuru i Nairobi rwahagaritse icyemezo cya leta cyo koherezayo abapolisi, ruvuga ko guverinoma idafite ububasha bwo kohereza abapolisi bayo mu mahanga. Kwa kabiri Benin yemeye kohereza ingabo 2,000 muri Haiti kugira ngo zunganire ingabo mpuzamahanga ziteganijwe koherezwayo mu gufasha guhangana n'udutsiko tw'abagizi ba nabi muri iki gihugu cyo mu karere ka Karayibe. Kenya yari yemeye kuyobora uwo mutwe no koherezayo abapolisi 1,000. Radio mwumva ni BBC gahuza miryango. Muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha ya 12:37 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mu Burundi baca bahimbariza umunsi nyafrika wo gufungura neza kuri uwa kane mu gisagara cya Bujumbura, hakoraniye imigwi ituruka mu bihugu 29 byo ku mugabane wa Afrika bihurikiye ku mugambi wo gufungurira abanyeshuri mu mashuri y'intango uzwi nka cantine scolaire. Bariko barabira hamwe intambwe uwo mugambi ugeze ko, ingorane ibihugu biwurimo bihura n'ingene zotorerwa inyishu. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu uri Bujumbura Gridas Yihundi Mpundu. Mu ngorane abaserukira ibyo bihugu 29 bagiye bagaruka ko harimo izijanye n'ubukene bw'uburyo, ugushaka kudakwiye kwafata ingingo mu vya politike, ubukene bw'ifungurwa zirimo ingaburo zikwiye, uburimyi n'igisata cyo kunguruza ibintu bitaratera imbere neza. Ku bwabo izo n'inzitizi zagiye zituma ihangiro ibihugu vyihaye ry'uko umwana wese yiga mu mashuri y'intango ategerezwa gufungurirwa neza ridashikwa ko 100%. Nko mu Burundi uwo mugambi uracari ku bice 25% gusa. Umaze gushikanwa mu mashuri 867 ari mu ntara 9, hakagaburirwa abanyeshuri 670 gusa. Naho biruko hari bimwe mu bihugu vyagiye bitangwa k'akarorero bifatwa nk'ibigeze kure muri uwo mugambi. Kimwe muri ivyo ni Benin. Ali wataraserukira ishire hamwe mpuzamakungu PAM riraye ibijanye no gufungura muri ico gihugu, asigura ko haba ku ruhande rwa leta canke ubwo bashikira migambi hakoreshejwe inguvu nyinshi cane kugira bashikaho bageze. Je parlais d'un taux de couverture de 75% qui correspond à 5709 écoles. Tugeze ku rugero rwa 75%, bihuye n'amashuri 5,709.
ibitigiri by'abanyeshuri bafungurirwa ni umuriyoni n'ibihumbi 374. Ubu mugambi urateza imbere n'abarimyi bato bato bo muri Benin. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 twabaguriye amatoni 300 y'ivyo kurya. Mu mwaka ukurikira twabashoreye amatoni arenga 900. Mu mwaka uheze twaciye dushika ku matoni 7,600 twaguriye abarimyi bato bato. Ni ukuvuga amafaranga angana n'imiliyoni 3,600,000 by'amadolari. Qui correspond à peu près à 3,600,000 $. Ibihugu vya Afrika biri mu mugambi wo kugaburira abanyeshuri biga mu mashuri y'intango bigenda vyongereza inguvu kugira birabe ko vyoba vyashitse kwihangiro n'imiburiburi mu mwaka wa 2030. Hagati y'umwaka wa 2020 na 2022 amaleta yongereje uburyo akoresha muri uwo mugambi ku bice 10%. Vyatumye ibitigiri vy'abana bagaburirwa vyongerekana cane. Vyavuye ku miliyoni zaba 30 muri 2016 bishika kuri 65 zirenga muri 2020. Mu gihe umunsi wa Afrika wahariwe gufungura neza bucuhimbazwa, abazowitaba bizeye kuzohava bagondoje abafata ingingo mu vya politike kugira bongereza akariro. Jiredas Ihundi Impundu, BBC Gahuza Miryango i Bujumbura. Turi ku itariki idasanzwe y'ukwezi kwa kabiri kuko itariki ya 29 ishika rimwe mu myaka 4. Yindi myaka ukwezi kwa kabiri kuba gufise gusa iminsi 28 bishobora kuba hata kinini bivuze ku buzima bwa benshi, ariko birafise aho byavuye kandi ku bantu bakunda guhimbaza isabukuru yaho bavukiye anniversaire wibaza ko biyumva gute kwihimbaza rimwe mu myaka 4. Reka tubibaze Prime ndi ku Magenge i Nairobi. Iminsi 28 canke 29 yagiye irahindagurika uko ikirangaminsi c'umwaka karandiriye cagiye kirahindagurika. Muzokumva ngo calendrier grégorien dukoresha ubu ifatiye kuri Papa Gregoire wa 13 kuva mu 1582. Imbere yaho harabaye izindi karandiriye nyinshi, ariko zose zagerageza guhuza ibihe n'ingene isi izunguruka. Urugendo rw'isi mu kuzunguruka izuba kugira isi rurangize dukunze kumva yuko ikoresha iminsi 365, ariko abahinga bavuga yuko tutaba tubigemye neza kuko ngo hararenga ko amasaha 5 iminota 48 n'amasegonda 56. Iyo haheze imyaka 4 rero uwo mwanya uteranije ucuvamwo umunsi niwo wa 29 w'ukwezi kwa kabiri. Tureke ibyo biharuro bamwe byo bitugora tuje kuvyoroshe byo guhimbaza isabukuru kubavutse itariki 29 ukwezi kwa kabiri, no kuvuga bayigira rimwe mu myaka 4. Kubazimya buji zingana n'imyaka baba bakwije, uyu munsi ukwije imyaka 28 aja kuzimya buji 7 cyo kimwe n'umwana akwije imyaka 7. Bene abo bantu ngo nimboneka rimwe, umuntu umwe ku bantu 1461 niwe agira amahirwe yo kuvuka itariki ya 29 ukwezi kwa kabiri. Ku yindi myaka 3 isigaye, bene abo bantu haraho bahitamo guhimbaza isabukuru itariki ya 28 ukwezi kwa kabiri canke itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu canke zombi. Uwo ni nka Julia Alsop wo mu Bwongereza. Julia aza kubabara iyo asanze nk'ubuhinga bumwe bwa none utabona iyo tariki mu buryo bukora, maze bikanka yuko akomeza nk'ivyo bari ko aruzuza nk'uko uwo munsi umenga ntubaho. Na Facebook ngo irabura itariki ivuga ku muntu yavutse kwa 29 ukwezi kwa kabiri yari umwaka utagira iyo tariki, ariko ubwitwa Jo wabwira abagenzi we basangiye iyo tariki y'amavuko ya 29 ukwezi kwa kabiri ko ari amahirwe yo gukora ibirori iminsi 2 kandi ko kuba mu bantu bake badasanzwe ari impano. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru bo muri Afghanistan riravuga ko abategetsi b'Abatalibani baburiye abantu ko niba abanyamakuru abagore badapfutse mu maso kuri televiziyo, uruhare rw'abagore mu itangazamakuru rushobora guhagarikwa burundu. Iri shyirahamwe rivuga ko Minisiteri y'Abatalibani ishinzwe gukwirakwiza imico myiza no gukumira ingeso mbi ishaka ko abakozi b'igitsina gore bambara umwenda ubapfutse ku buryo hagaragara gusa amaso. Yavuze ko ubwo butumwa bwagejejwe ku bigo by'itangazamakuru mu nama yabereye i Kabul. Kuva bafata ubutegetsi mu myaka 2 n'igice ishize, Abatalibani bashyizeho amategeko menshi yakumira abagore, harimo n'ivangura rishingiye ku gitsina aho bakorera. BBC Gahuza Miryango, unoneho n'umwanya w'ikinamico Urunana. Dore Claire yabuze amafaranga y'itsinda yari abitse, yaba yarayabonye se? Kwa Pascal bono ntungo bakiriye agakiza. N'Urunana.
ariko rero nubwo twigira gutya mukobwa jana tugomba kujyana abana ku ishuri pe kuko ibintu ntibyoroshye. Byakora gute se na Rufose uri hari awigize umugenzuzi wa byose? Yewe sinarufonse gusa. Ejo nagiye ku ishuri ndebye abana bari hari yuko bangana. Umva naratangaye pe. Uzi ko diregiteri yambwiye ngo muri uyu murenge wose abana b'iwanjye nibo batiga gusa koko. None biriya bintu yakubwiye ko ari byinshi. Ngaho ugura amakaye, ugura amakaramu, ugura amayiniforume, ugura inkweto utanga 1,000 cyo kurya. Ayo mafaranga tuzayakura he? Kandi noneho si n'umwana umwe ni babiri. Babiri? Ubwo urabaramuzarana akazehe gusa rero kandi na murumuna wabo ngo agomba kujya mu nshuke. Ariko abantu bakagutera ubwoba ngo uhabuke Pascal. N'abatangira mu wa mbere twabuze uko tubatangiza none ngo tujyane abajya mu kiburamwaka. Aha, niko diregiteri yambwiye. Kandi wumvaga ko na Rufonse asa n'ubigarukaho. Bihorereye wabona ubukire bubarya. Iyo tubona yamuzarana akazehe gusa. Yose turayakuraye. Kubona ubukene bw'uriye urutara kuko wa mugore we. Ariko ngeze igitekerezo Pascal. Kagira inkuru rero. Buriya nta wakura amafaranga ku rusengero. Ku rusengero se bafite ibiraka byo guhinga ngo tujye kureba pastorora. Twakwiba amaturo se ahubwo twayabona gute ku rusengero? Umva dukoresheje ubwenge. Buriya twegereye mu ishatu tukamubwira ko dushaka gukizwa tukareka inzoga. Ko mbona ku rusengero bakunda gutanga ubufasha ku batishoboye. Buriya ntiyatuvuganira natwe bakadufasha. Ariko uziko ibyo bintu ari bizima mukobwa ja. Twamubwira ko twarokowe ariko tugoye no gutangiza abana ishuri kuko turi abakene. Kuva ari mwarimu ikibazo cy'abana batiga yacyumva vuba. Twanamubwira ko gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Noneho ku rusengero baba nta bufasha bafite akaduha ku mafaranga ye bwite mu rwego rwo gukorera umugisha wo gufasha abakene. Enda rero ko nicyo ngukundira. Umva ngukundira ko utajya buri ibitekerezo mukobwa ja. Rwose nibizima. Ahubwo se mukobwa ja. Mpite nkaraba ngeyo murebe cyangwa nkure kuhugukuze tujyane kumureba. Nuseke urumva wasi bishuri bikagenda bite? Nkabanza ngashaka amafaranga y'abandi. Ubuse nabwiye icyo abandi bana papa. Gusa ibishuri se biragufasha iki ko n'ubundi amafaranga bayakuyemo bayatwaye. Ushaka baza tukigira kwiga. Ariko se amafaranga kuko yagiye. Kutuba turi abantu bane nkaba ntayo natwaye ukaba utiyibisha. Ayo mafaranga twavuga ko rwose ko ari nde bayatwaye. Nanjye si ngewe. Ubwo se usigaye ko ari nyoko. Niwe ushaka kubekera kokoba. Ntabwo mubeshyiye. Nuko wari uvuze ko atari wowe akaba atari na Kerere. Nanjye numva numvuze kandi nzi ko nanjye ntayo natwaye. Ahubwo ko ntakana cyane ni wowe rwose wayatwaye nta wundi. Njyewe hari amafaranga ya kera. None nisi nakoze rwose. Uzo amafaranga ya kera nayakoronye natwaranganya marisha iki koko. Mfambase. Mukayagura amandazi we n'aba bahungu b'inshuti zawe. Reka da simeruka no kuryirinda. Ewe usibye no kurirya n'umuhumuro wawe ndumva nayo. Oba. Yari amafaranga rero bayatwaye. Yaza nawo bitaraba nabego kirera kire bagenzi. Ariko rwose baba narago. Ikibazo cyose muri nzu kuko rwose ninjye bo wagitwaye. Nuko nta mafaranga natwaye. Oya. Ayo mafaranga niwe bayatwaye oba. Nta wundi rwose. Kuko nkuko nabivuze kirere ntiyibye. Jewe na nyoko ntabwo rero twatwara amafaranga y'umwana rwose. Urumva se usigaye arindi si wowe? Nese kuki mutayatwara mwebwe ntago mukeneye amafaranga koko. Ntukabeshyira ababyeyi mama cyangwa papa nibanyiba. Ubwo ntubyumva kire ndamwumvise buriya aremezwa n'inkoni. Giye nunzanire inkoni nziza kire yinzanire nkwereke. Papa rwose uramenye utangu bituma ubusa ari amafaranga ntago ari nyewe wayatwaye. Ndagukubita mbabarira n'ukuri kose. Oba ndagukubita ahubwo zanakunuka. None se yatwawe nande? Ntago ari nyewe wayatwaye ni mama wayatwaye. Wiki. Umva urabeshya. Urabeshya nyoko wanga. Urabeshya nyoko. Ntabwo mubeshya n'ukuri kose. Yefunguye. Icyo ni ikindi cyaha. Icyo ni ikindi cyaha. Ndagukubita pe. Ndagukubita rwose kugeza umbwije ukuri. Gukomeza kubeshyira nyoko nabyo ni ikindi cyaha rwose. Ariko se ndagukubita sike. Utaramubaza ngo wumve ko bihakana. Ndakeka kugukubita kankwanzi nazo urabimwemeza. Urabisubiramo rwose. Pato maze kubona ko nawe umbeshye ibintu byanjye byose biraryoha nta na kimwe kijya kikubihira. Ubu si cyambihira niki koko nadi. Umva iyo watetse wagira ngo ni muri hoteli. Urambeshya. Igikoma cyo wagira ngo uragikaranga. Iyo wamfuriye uwo wagira ngo ni za mashini z'abakire wafurishije. Ubu si cyewe nagayane giki koko nadi. Urakoze cyane. Ngahibazera kandi nijoro wambwiye ngo abantu bose mwahuye nabo ninjye wa mbere.
ntabwo nkubeshye pe reka genda ni ubwa mbere umuntu yanshimishije bigeze hariya umva nanjye wanshimishije numva twakomeza umukino bukarinda bucya ni ukuri utambeshye na di cyangwa ni ukugira ngo nishime numve ko nakoze akazi sha ntabwo nkubeshya pato ahubwo sinari nzi ko ukaze bigeze hariya uzi ko bitaza gatete iyo abo byari bishoboka tukigumanira Patrick nawe arira ubu si bushombera ariko nkarura rusaza ruzindukiye nka gukora ikikoko mvaga nkikubanza nkigira nanone numva cyangwa ushome cyo gashomba ubusa niko Jean Patrick kutanyikiriza kandi mbona uhari bite ko nzindukiye busho ariko shaka usigaye ko uteshaka uzi ko nazindukiye kuri saro ngategereza uko uza ngo unyogoshe ngaheba none se uje hano ngo mbariho nkogoshera ubusubiye kuri saro ndaje mpagusanga ese Patrick wararongoye ko mbonye umugore arenga hariya mu mbere ariko uyu mwana we ndabona asa na wa muhungu wa Nadine na Gitefano niko sha uraho yego witwa ndesha mama wawe si Nadine mwihorere igire mu nzu busho ntabwo ibyo ari byo byakuzanye subira muri saro ndaje nkogoshe rahira ko umugore mbonye arenga mu mbere atari Nadine sha uyu muhungu we ndamuzi pe Nadine yagarutse Nyarurembo uhita Nadine se mubonye he kabure cyako riko wahise mugira umugore wawe Patrick Nadine se mubonye he mwajye mureba ibareba oya ntabwo nabigira mukobwa ja ahubwo se nari nababonye naringize ngo duciye uratwirengagiza turi abaturanyi aya mugisha ni umukozi w'Imana ntabwo ibyabikora reka reka amakuru yanyu se mwashakaga se by'ibiraka oya ahubwo twari tuje gusenga mwari muje gusenga mukobwa ja utabeshye wowe n'umugabo wawe murasenga rega kugenda bitera kubona wa mugabo we ubu na mukobwa jana rwose twarihannye dusigaye dusenga n'impamo y'Imana ko byaba ari byiza se cyane nibyo koko mukobwa je nibyo rwose ntabwo umutware wanjye akubeshya none se ko twabayeho tunywa inzoga turwana dutukana ntibigire icyo bitumarira twahisemo kwisangira Yesu tukaba ari we twisunga ni ukuri mwahisemo neza pe kuko Yesu niwe karuhura uruhura abarushye n'abaremerewe bose ni ukuri twamaze igihe kinini twirwanirira ariko ntacyo byatugejejeho ubu rero twashatse kwiyegurira Yesu akaba ari we ugenga ubuzima bwacu amen ubu rero uyu munsi nta materaniro ahari muzaze ku cyumweru twateranye tubasengere turagize Imana urugendo mutangiye rwo gukizwa kuko ntirworoshye ku cyumweru ko ari kerara turumva rwose dufite inyota n'inzara byo gukizwa no gusenga Imana amasengesho ahari uyu munsi rero nayo kuraramo sinzi ko abantu mugitangira inzira y'agakiza nk'amwe mwayashobora kubera iki se yatunanira erega natwe dufite ishyaka ryo gukorera Imana twivuye inyuma ko iyo twasenze se twigwa mu ifunguro rya nijoro ibyo mwabishobora cyane rwose twabuzwa n'iki se ko bishobora kuburara rimwe byakwica nde koko n'icyongeyeho turabizi ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa ni ukuri rwose ni ukuri mwarakijijwe pe ni ubwa mbere mbonye abizera bashya basobanukirwa ibyanditswe byera nibyo koko Yesu yarabivuze ko umuntu atabeshwaho n'imitsima gusa ahubwo n'ijambo ry'Imana ritunga abaryemera haleluya amen haleluya haleluya ubwo rero mwaba mwisubiriye mu rugo nimugoroba nimubishobora muze duterana yo kuraramo nta kibazo rwose ahubwo se tuze sangahe mugiye ese ntabwo wagiye kwiga muko naho nagiye wabujijwe n'ikiza kujyayo ubu se nari kubwira icyo abana bampaye amafaranga yabo ngo nyababikire none se nuva mu ishuri ko ayo mafaranga bayibye kandi ukaba utazi uwayibye azagaruka amafaranga y'abandi agomba kuboneka byanze bikunze mama ubusa ko wasibye wayabonye ubwo uje ngiye kuyabona ugiye kuyabona se bakubwiye ko ari njye wayibye cyangwa bakubwiye ko nabonye umujura wayatwaye wenda uwayatwaye si umujura ariko arazwi ubwo ugiye rero kwikoma abaturanyi babeshyera arazwi se ko twese twaje dusanga agasanduku gafunguye amafaranga bayatwaye ninde wamubonye icyo nzi ni uko yatwaye umunsi kandi arayampa
niba ari cyo wenda yashakaga kuyakoresha yari kubanza akambaza ariko nafata amafaranga y'abandi banyeshuri ngo ayakoreshe nabizi. niso se wayatwaye? Papa se yankora ibyo bintu? Ninde se ngo ngufashe kujya kumwaka amafaranga yawe? Ni wowe. ngo nde cyangwa wasaze wa mwana we? ngewe se amafaranga yawe nayatwaye ngo nyakoze iki? Ndabizi si cyo wayakoresheje gusa nyine ndayashaka ngo nyashire ba nyirayo. Ubwo nyine barakwibye umutwe. Ubu se umuntu utinyuka kuvuga ngo nyina yamwibye urumva ari muzima? Simvuze ko wanyibye ariko amafaranga niwe wayatwaye kandi wikomeza guhakana kuko Obama byose yabimbwiye. Iriya njiji ngo ni Obama niyo yakunteranyijeho. Buretse naze hano bimubaze neza. Muhamagara se. Oba karame enda hano banguka uzusubiremo ibyo wambeshyeye ntahari. Narabivuze byose mama rwose papa yaramereye nawe ari kumpata igiti. Ibyo wavuze se ni ibiki? Nta soni warambeshyeye ngo ni ngewe watwaye amafaranga ya Kerere. None sinarakubeshye ubundi se wowe yatwaye ukambwa ngo nzi icyo Kerere ntazamenye wayatwaye. Usanga kanya za brochette watumijeho zaba zihiye busho. Ntabwo nshaka kumubaza niba zahiye ahubwo nashaka kumubwira ngo nizishya atuzanire ebyiri mufate imwe nanjye mfate indi. Kumukesheje 6 se. Nazana ebyiri izindi enye zirakora iki? Izindi se? Ndazitahana nzisangira n'umugore n'abana nabo barye ku kabrochette rwose bumva ko kanurira. Shabusho. Nakubeshye mfite impungenge ko ari nge mugabo ngenyine usigaye muri Nyarurembo yose. Kuki? Urokura brochette mu kabari tari mu nzira ninde ni bushombe na brochette ngo wo mu rugo nguzishyire kankwanze. Ibyo rero bikaba ari byo bituma rwose wumva ko ari wowe mugabo wenyine Nyarurembo usigaye. None yaba waroze iby'impinja zirirwa zikora mu bwatsi bwawe ntiwavuga utyo. Bwatsi bwanjye buheze. Komeza wasama aho ngaho sha kandi samu yawe mbona abasore bayimarishije amasuka. Nzi pe byibuze juzigo mu mwanya uze tugira nunyereka aho hantu rwose bandengereye. Va mu bisambo wa muswa. Akushobo wagiye wumva icyo umuntu mukuru akubwiye koko. Babati yabare yasakaye bare yarangije nawe wasamye mu mayoga gusa. None se kunjimije busho. Tamenye ushaka kumbwira iki? Ndavuga mu kiwawe na dini yewe. Yagarutse Nyarurembo kandi ahantu acumbitse rwose nako ntacyo mvuse ngo niba nawe urumva wumvise. Dore hari akana k'agasore acumbitseho kamugeze nk'imiti yo kwa muganga. Kaba kamufite rwose mu gitondo saa 6 na nimugoroba. Ako gasore nagukora akazi mbese ugira ngo ntikabiritse. Karabiretse da ngo kabanze kimara ipfa rwose. Iyo nyana y'imbwa ndayica. Aho ngaho rero. Mbwira nyana y'imbwa bitajya kuyireba none aha ngaho uramwica. Uko acumbikira umugore wanjye nta burenganzira namuhaye. Akamugore wawe uramwica se uramwica mushoboye. Arambona ahubwo. Kubanza bitari bube byoroshye hagati ya Stefano na Patrick. Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu kinamico runana nibo rero abashoje amakuru yacu yo kuri wa kane na makuru yarahagariwe na Prudence Ngyumva ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon. Mwakoze cyane kwitamo BBC gahuza imiryango.